sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsa
ase ye peninggalane ngalingin nunduke tepuken tiang di pekanen niki state dadi saksi anggon nyambung hidup tiang ngide-ngide nude meme bapa dadi hati ngalahin tiang hidup padidian tanpa nyama adi misan lan keluarga neme kadet yang dadi gegendong ubu hujanan panasan kijat yang meembon pedang lemah kijat tiang emper toko di sisen jalani tiang sing ada misan lan keluarga neme kadet yang dadi gegendong ubu hujanan panasan kijat yang meembon pedang lemah kijat tiang
ning rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih ning rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Tatkala petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli.
batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau urip nyama brayane makejangeleng takalan nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi Bagesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase belilan kanake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi katrima ring sisen hidayan pramekawi
Bahang malu melajah Bangsa kentawang pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campah Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak budu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi budu-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
rasa sebab ngudi yang beli rasa yang ngejohan kenyamanan tepukin melena pelukan rasa yang baseng tulus sing merasa cinta sing merasa sayang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan tingkah lakon beli mula berubah beli cara mengkeban ragan beli mula sing cara negelahan perhatian bemedikan mencoba tiang lanang nanging ngerasane subah sing nyidang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia lakar ngelinglungan sudah setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia sun lakar ngelinglungan sudah Udiang tusing si malu ngoraheng seton dan blinga lemaseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecangkepan
tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga dan itu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena kerama dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga dan itu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena kerama ulian kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena kerama pasan dirurungi kaja kelo kabil-bil tiang nakoni ketemu ngajak matua buong nepi dan tiang biasa mecepatan nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu
tiang saja dan saling tresnai ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing ta enado mire bulian pepina nu pada jenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra mirip dan ada hutan semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang tumada kiraga sami bahagia saja dan saling tresnai ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing ta enado mire bulian pepina nu pada jenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ring saling acepang tumada kiraga sami bahagia tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna
jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane malu tresnane harapan ne jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang untuk tresnan beli ne jani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik Nyumunin iraga ketemu Badak sing menyat balikin adi Bengelap yang aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin rasa
ragu balikan adi. Ngubarin bagiannya kala tresnane jalanin mediti dosa. Ya daston adi banawa endo nyakitin kuranan adine. Udiang marejani raga ketemu di subane raga pada ada nengelahan. Jujur balik tangi daya yang satang ragan adine tanging beli masih dan ngidayang ngelahang adi dihatan baline dua adi. Ampurayang tresnan itu sensi deket dudugan. Ampurayang nejani belilakan metilah di hidup adine. Bagiannya kala tresnane jalanin mediti dosa. Ya daston adi banawa endo nyakitin kuranan adine. Udiang marejani raga ketemu subane raga pada ada nengelahan. Jujur balik tangi daya yang satang ragan adine tanging beli masih dan ngidayang ngelahang adi dihatan baline dua adi. Ampurayang tresnan itu sensi deket dudugan. Ampurayang nejani belilakan metilah di hidup adine. Kudus tiban raga suba dalanang mekurena. Suka duka yang sebar pahit manis tain kerasaian.
Langgeng ni harapan pangstada sejalan anut hadung kanti kewekasan. Ilung jegek sayang kunan beli ni paling sayangan. Desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titik lan sedat bakti rinyang widi lan sesuna. Semasuko rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian. Sepan tekan kenaan doi gede imade miwa mioma satma keke dan di kelantingan bija utama melekat mekudana. Jegek sayang kunan beli ni paling sayangan. Desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titik lan sedat bakti rinyang widi lan sesuna. Semasuko rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemati becik kadi ni abdian. Dora sepan tekan kenaan doi gede imade miwa mioma satma keke dan di kelantingan bija utama melekat mekudana.
pipis sing ngelah bas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodo kalah kenkenangan kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
nyakitin beli di subane nyai menang namuni ngai nang beli ni jani menyakit hati ulian solan nyai buka kakene kaluliang yen kene dan soladine ulian beli sengkan kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai ngidangnya kenanging lo sing ngangguang tempe nage siap keleng-kelengan ngelahon dageren ilo sing nyamegandeng nage ninja apangnya keren ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kesige di lo apang nengaling ngain nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingan coba ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelande kepana istri ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai
rasa salah kerasa yang tiang ni jani adi nyalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalang yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalang yen mantune besikan setengah begagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli yen ulyan tamat sekolah ni tinggi ngerana yang man gegain prejani ane sugih sayan sugih
ane tiwasayan tertindas kal ang sehang ngale gelar S16. Garis nasib ento sing dadi paduhan, agak lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjana ni medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepadengelah peduman. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Garis nasib ento sing dadi paduhan, agak lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjana ni medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepadengelah peduman. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalah hang takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam.